Masih lurus, Pak? Lurus. Kiri kah? Diambil kiri. Keluar bundaran Ada penjual ke Jalan gorengan B enak ini. Antasari. Tetap di Jalan B Antasari sejauh 1,5 kilometer. Oke, finish. Pengantaran Kendari. Oke. It's. Oke, alhamdulillah finish, tiba di Kendari. Lanjut ke perwakilan. Terus lagi. Oke, kita jalan. Info lokasi perwakilan bis Sayabone di Kendari ya. Jadi pas di samping jalan Poros atau di jalan, ini nama jalannya, Garanin Ruko nomor 107.